Kaseng samla jong ka Dorbar Snong Smith kala penlong ya ka football tournament. Kebalatip kum ka fast shotimai knockout football tournament ya kebala penlong Hamadan Football Smith. Haka jingi lekai Menteri Katanat Sport and Youth Affairs ubak bantai doreng do ulalong ukongsan ban pli ya ketika football tournament haka jing don lang UMLA nongkrem ubak lambor malengyang usardar Snong Kasmit lembat kiwede kiri urang ba. Haduk live huwai tali kitim kilawan bani shimata haka teka tournament football bala peniat da kaseng samla Smith. Haka jingi lek kai kabanikong haka bala peniakun ka Young Star Football Club kala yalek kai Persha ya Kariboy United Football Club. Haka baka Young Star Football Club kala job da kabatep saugul lalai Persha ya Kariboy United leng baka try bekar. Ketika jingi lek kai jong ka shatimai knockout football tournament an sapen kut da ka final keban salong haka kadriu tarik uyayong arajar arpuar pat ka kusnam ka jingjob jong ketika jingi lek kai katim ka bayora ya kanam ladu kan yok kur da ka song pisa ka ba arlak kabawan ba ar shilak tengka rengkat ki trofi bat sernat agini kisngi ka jing kriat ka belalong palat ka jing kejam ka belalong palat handreng sukaman shikadai ba lay dailing ba ka jing angnot ba ka jing tray sitom jong ini kisamla ringkat bat ka sinong bangila ban pelong ini ke tournament ngait skam bakai ke tu ka memorandum ke ba pilabu nakaliang jong ka sinong ngan ya penbaik lang bat i ba lambo nakabenta ban penbahaya ke ni kamadan bahkan kam itenat kendiat kan kam biang kendiat ladang idon kam ban tung pelang ru tang ba ladang iong tung pelang nyaban i sisnam ya kamadan bahkan bah lada pikloy kata ngin say penbaik lang bat ngin pentung pelang ya kani kamadan nakabenta bahkan itenat bahkan biang nakabenta kijing leka jong ikun samla kijongi